بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله: فضل تعجيل الفطر وما يفطر عليه وما يقوله بعد الإفطار. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وإتي حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: وي كان سهل وندنا الله صلى الله عليه وسلم ماكي: لا يزال الناس بخير. يمب بين سيدتا امؤجره سيدتا هرهيبه وندي امؤجره هيبه اجان ما عجل الفطر دو هيبه ياتين de huntaade ndi do hebe huntaade law fanni yimbe ben no huntaade law harahibe jang be sertata e jang be sertata e mojjere to ban neddo on no yidi duumodugol e mojjere sago makko kanko e mojjere na be sertu fiw dan ko watta ha neddo on tama wonde mojjere kon haray dum don no mojjani mo to jeya e mudum yaccingol huntaade ndin harana accugol ha jemma woɓɓe sikkay kono niɓɓiniri e ñaamu taƴugol ngol wo ko noon baraji ɗin ɗuuɗiri en haɓɓay e wakkili ke ñallal ngal fof moodi accen taw fewn ɗo no henti taw accen ha niɓɓita ko hadis no fotta e sellugol muɗum. hadis heɗɗon on kanko watti wulure 134. wa an abi atiyata ittama abu atiya قال أوي كانكو أبو عطية: دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها. أوي من أقول نوي مسروق من ناتيك عائشة كم بدينه كبتابينه. ودو مسروق أن يكون فيرك حالا مسروق كوجادو سارق كوجو السرقة نغويكا masrugun wujjaɗo koni woni jammore makko nden ko masrug wujjaɗo. mi yaali ko honɗum woni sabu ha o innira noon inde nden kono ko karamokojo moolanaɗo e tabiina en. o wi kanko abu atiya o wi kanko e masrugu ɓe naati ka aisha nene men aisha radiallahu anha. فقال لها مسروق ويمو مسروق وي نانا من عائشة وي رجلان وربديدو من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وندي بنولاد وندي بمحمد بديدو كلاهما لا يألو عن الخير. كم بديدو نون هيغوتو ربين ديناكي في مؤجره ɓe fof hiɓe ko wakkili ɓe waɗugol moƴƴereji ɗin ɓe sahabaɓe nelaɗo ɗiɗo. kono ahaduhuma yuajjilu lmagriba wal iftara. goɗɗo e maɓɓe kañum jikku mum on o yawnay juulugol futuro o yawnay huntagol o yaccinay futuro on e huntare ndi fof. wal akharu yuakhiru lmagriba wal iftar. oya kañum e aada makko on o nennay futuro on o nennay huntagol ngol. no wawi joni wasi o landi ɓeeɗo ɗiɗo ko hombo ɓuri moƴƴude. ɓe ɗiɗo on noon hiɓe moƴƴi hiɓe yiɗi moƴƴereji ɗi ɓe fof ko ɓe sahabaɓe nelaɗo kono golle maɓɓe ɗen luutodiri. minen taabiina en min annda ko hombo golle mum ɓuri moƴƴude sakko men jokka on ɗon ɓe ay noon ɓe landinene men Aisha ɗum ɗo.
فقالت وماكي كان كون من عائشة من يعجل المغرب والإفطار كهم بوني يونو فترو يونا هنتاري دين قال مسروق جابي وي عبد الله كأبية عبد الله يعني كفاني دون كابن مسعود كعبد الله بن مسعود كأولالي كهم بننا ينو فترو ننا هنتاري دين وولي تونجوني أولاندي nen ma Aisha landi ene ko hombono woni huntotoɗo law on juula futuro law o wi ko Abdullah ani Abdullah ibn Mas'ud faqalat nena men Aisha maki hakadha kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u o wi ko wononi tigi nelaɗo laatorno hino waɗa ko ni nelaɗo gerdayno ko ni nelaɗo gollirayno o yawnayno huntagol ngol o yawna futuro on naaɓe ko ɓe ɗaɓɓayno ko ɓe heɓi ko ɓe ɗaɓɓayno ko ɓe anndi ko hombo e maɓɓe ɓuri hawrude e sunna ɓe anndi jaga ko Abdullah ibn Mas'ud ɓuri hawrude e sunna yawnugol huntagol ngol e yawna kadi futuro on rawahu Muslim ko filli hadis on ko Imam Muslim qawluhu la ya'lu konngol ka wino la ya'lu ay la yuqassiru fil khayri o raɓɓiɗinnata ko fi moƴƴere nden ala no fira piiji ɗiɗi ala wondugol lilladina yu'luna min nisaihim ala yuuli aliyatan non ko wondore ala yuuli oɗo ko raɓɓiɗinnagol la alu fi khidmatika mi raɓɓiɗinnata ko kurkanagol ma idan kamɓe ɗiɗo noon ɓe raɓɓinɗinaki fi moƴƴere nden kono golle maɓɓe ɗen telen ka huntagol e juulugol futuro luutodiri oya yawnay oya nennay jaka sunna on ko yawnugol huntagol ngol yawna kadi yawnugol huntagol ngol yawna kadi juulugol futuro ngol hadis heɗɗo on kanko watti wulure 135 an abi hurairata radiyallahu anhu ittama e abu hurayra yo Allah weltanomo qala o maaki قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نولاد الله أماكي قال الله عز وجل الله تدل أمام الدعوة أحب عبادي إلي كبورا يدد إجياب أم بن فاد أم جياب أم فب كبورا تامي ولد كمي بوري يدود أعجلهم فطرا كبور دو يمأبه ياود تايرودي كبور دو يمأبه yaawugol huntagol ko ɓe ɓuranimmi manamu oɗo ko hadisul qudsi yawnugol huntagol ngol ɓay haray on tigi waɗi ko nelaɗo yamiri kon ɗum no wela Allah ko nelaɗo yamiri wo haray Allah no yamiri ɗum oɗo hadis وي كانكو رواه الترمذي كفي الحديث كو امام الترمذي وقال حديث حسن وي حديث موجي كون الشيخ الالباني كضعيف الجامع وي حديث وسلا حديث يدندرا كون مانا ما كون كانو سلي حديث هدو كانكو واتي ولوره تمددي e capande tati e jeego وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اتما عمر بن الخطاب قال أوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نولاد الله أماكي إذا أقبل الليل من ها هنا سجمع أردي دو أقبل كفيوت تلقل أرد دو سجمع أردي دو وسبور تلين كنانجم فودي تلو وأدبر النهار من ها هنا ñalor ma on huccitiri ɗo o sapporitelen ka nange mutirta ɗon wa garabati shamsu nange muti fagadi aftara saimu haray hooro ɗon taƴi ɓe mana haray yo hooro ɗon taƴu noon haray fewndike ka hooro ɗon taƴata ko niɓɓiti kon ko telen ka funnange iwrata ka futuro wano woni noon ko hentori kon ko ton iwrata ka subaka ɓay ko nange woni e jalbinde
bimbi ko gange iwrata ka kangi iwrata no ko ɗon fuɗɗoto hen torde ko gange yarata nge yaada e ko henti kon ɓaawo magge ga niwre nde iwra ɓaawo ga sogga o wisi ɗum waɗi haray hooro ɗon yo taƴu noon muttafaqun alayhi fotta sellugol hadis o hadis heɗɗo on kanko watti wulure e 250 وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى إتام بن إبراهيم ويتدو عبد الله بن أبي أوفى قال ويكانكو ابن أبي أوفى فإذا كنون تويرت ابن أبي أوفى ابن أبي أوفى بوي أنداكو وعبد الله ويته قال وي سرنا من يادينو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وندو أن لا نياندغو مدين كومن سيتbe مدين يها كبروره وهو صائم تبي مهوري فلما غربت الشمس ساغنا متنو قال وما كان لبعض القوم يوغا يمببن ويامري وبصحابه بغو وين يا فلان كاري ko jillindirgol ndiyan ɗan e ngawri ndin yewro fi prépara ngen huntari ndin faqala on wi ya rasulallah ko ayno laaɗo allah law amsayta sa accino ha hiiri seeɗa mana kanko mo yi wonde ha joni ko ñarorma hiirali sa accino ha futuro on heewi qala lanumaki inzil fajdah lana kippo yewranoɗa en qala o jaabi fayin inna alayka naharan a luttiri ñallal koye ñallal ngal no luttirma inna alayka naharan ñallal buy no lutti no heddi taw buy e nder ñallal ngal qala o wi inzil fajdah lana cippo yewranoɗa en gawri ndi qala o wi kanko filliɗo on fa nasala yamiraɗo on cippi fa jadaha lahum o jillani ɓe o yewrani ɓe fa shariba rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo allah on yari summa qala refti o maaki ida ra'aytumu llayla qad aqbala min ha huna si on yi'i jemma on iwri ɗo fewtitiri iwri ɗo fagadi aftara saimu haray horuɗo on hewti ka huntoto haray yo hunto wa ashara bi yadihi o sappori jungo makko ngon qibalal mashriqi telen ka funnage kanange fuɗɗita ɗon muttafaqun alayhi no fotta sellugol o hadis ɗo yani oɗo wona ɗo yamirede kanko wuri ɓayimo reedi no henti ɓenne ko ñallal ko ñarorma ni ɓenela ɗo tahawju la ɗo ɓurma andude qawluhu ijdah kon kawi ijdah bi jimin jim ɗum ko ha toɓɓiraɗo ley summa dalu refti dal summa ha on refti ha muhmalatayni kanji ɗino ɗi toɓɓaka daali on toɓɓaka ha on toɓɓaka si daali on toɓɓama wona dha si ha on toɓɓirama dow wona ha si ko ley wona ja o wi kono ko muhmal ɗi tertira noon toɓɓira lay majji ay sa famali ko honɗum won ɗo ijdah ihlit assawiga bilma'i jillindir lacciri ndin condi lacciri ndin jillindirndi e ndiyam hadis heɗɗo on kanko watti wulure 158 o an salmana ibne amirin dabbi alsahabi radiallahu anhu ittama e oɗo ani nabiyi sallllahu alayhi wa sallam qal o itti ene laaɗo on wondir laaɗo maaki iza aftara ahadukum si goɗɗo emon taƴi falyuftir yo taƴu mana si goɗɗo mo falama taƴude yo taƴir ala tamrin e tamaroje fa in lam yajid so heɓali tamaroje ko taƴira falyuftir ala ma'in yo taƴir ndiyam fa innahu tahurun tabiti wonde ndiyam no laaɓi no laɓɓina kadi rawahu abu daud wa tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih ko abu daud e tirmidhi fillimo tirmidhi wi hadis on himo moƴƴi himo selli hadis sakkitiɗo on ka dambugal ɗo kanko watti wulure 259 wa an anasin ittama anas ibn malik radiyallahu anhu qala o wi
kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nulaɗo allah on laatinoke o wonino yuftiru qabla an yusalliya himo taƴayno himo huntotono ko adi o juulugol futuro o huntora hon ɗum ala rutabatin e tamaroje mbuyne rutab ko ɗen o taƴirayno noon so juula fa in lam takun rutabatun si tawi laataki ɗen tamaroje mbuyne ala fatumayratun o taƴira tamaro hoy yorkoy koy fa in lam takun tumayratun si tawi noon koye tamaro hoy yorkoy kadi ala hasawatin min mayin o surɓalle ndiyan ɗan o surɓo hasu ko waɗugol ka hunduko ɓennade wotere koni o gerdayno ɓay ko ɓuri moƴƴude kon si tawi tamaroje mbuyne ɗen no woodi hara ko ɗen noon on tigi huntori si tawi ɗen ala tamaro yorde no woodi yo hutor ɗum ɗon si ɗum ɗon ala yo attor ndiyan ɗan aɗa o waggol futti ma waɗa foññe ma waɗa toori ma waɗa goɗɗum go yo attor ndiyan ɗan ɓe yiiti wonde ka moƴƴangol cellal ɓanndu ndun si on tigi neeɓi o ñaamaali ha on tigi fuɗɗorogol ko lewñi ko mari sukkar ko ɗum ɓuri moƴƴude yon noon tamaro no lewñi ne jogii sukkar jogii vitamine ji fayda e nder ko ñaamete kon fof no ɓe waɗiri analyse noon ɓe waɗi étude molnaɗo e muɗum wano telen 2007 Nations Unies ɓe darno ɓe tawi tamaro ɓay docteur ɓe holli ko vitamine ji wonɗi e tamaro ɗin ko tamaro on nafata ɓanndu ɗum kon no ɗuuɗi ala fayda e dinɗe ɗen ko tettete kon ala ko jogii ɗum ɗon ɓe yamirno ɓe jeejuno jama on adna on fopp yo aaw tamaro ɓe jogii document on donc haray tamaro on no moƴƴi ha no moƴƴani cellal allah no waɗi ɗon piiji ɗuuɗuɗi ko tawata ɓanndu no hato jine mum calcium on no toon phosphate on no toon hadid jandi ko jandi ɓanndu no toon vitamine ji ɗi ɗaɓɓaɗi ɗi fof fayre no e nder tamaro donc ɗum waɗi si on tigi heeɓi tamaro on o fuɗɗorgol ɗum ɗon taho ka huntagol haray kino moƴƴi si ɗum ɗon heɓaki ndiyan ɗan yani ndiyan ko cellal oɗo hadis ko fillima ko Abu Dawuda e Tirmidhi no wiɗe noon Abu Dawuda Tirmidhi wi hadis on himo moƴƴi Cheikh Albani ka Sahihul Jami o maaki hadis on himo selli min torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah o faami e dina kam faamu selluɗo o arsi ken kadi goltirgol ko faamu ɗen komo jaɓane ko e gollude kon one rewdemo kon fof waɗan yimɓe naatoɓe aljanna wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi al amin naam taban tamar on no waɗi noneji no woodi ajwa on koye ɓalehoy ɗe wela foti kono ko ɗen ɗon ɓuri moƴƴude ɗen ɗon allah no waɗa e majje kadi si tawi poison no e ɓanndu ɗum to poison no e ɓanndu ɗum tooke no e ɓanndu ɗum ɗe ñawda ɗano maaki man tasabbaha kulle yawmi bi sab'i ajawatin ma darrahu summu dhalika al yawm aw kama qala sallallahu alaihi wasallam bimbi subaka mo ittiri kooje ɗen tamaroje ajuwaje ɗen jeɗɗi ngal ñallal ɗon e koddori e allah e bawgal allah kala ko woni poison tampintama jon noon tamaroje luttuɗo ɗen no woodi toon sukkari hara ɗe no yoni sukkar tamaroje lewñuɗe ha ɓe awa ɗe gasim ka wiyete gasim toon e burayda no toon goɗɗe goo hara sukkar on no hawri ani ɗum ɗon kono on tigi ɗumanno kono fopp no jogii nafoore na
e ɓeeɗo ko landi joni kono si aaden no muyna bandirawo muɗum joni yumma on tigi faato no acci boobo mum tawa kanko jirrawo on ko ɓeyɗo yon no miñam makko on ɗon accaɗo sella ka muyninamo oma boobo o muynugol boobo no muyna kala suddiɗo jogiiɗo ɓiraɗam no dagi ka boobo muyna bo wiyatake ɗon no harmi maɗa harma kono ko honto conséquence on wonoyi ko so o muyni on bandirawo makko ɗon joni on bandirawo makko ɗon wonti nene makko ka muyna joni ɓiɓɓe on bandirawo makko ɗon e taniraɓe on ɗon e ɗum ɓen ɗon fof ko harmi e makko mana muynan ɗan waɗoyay nokkeli goo ko tawata no yaajuno faaɗa telen ka jombidirgol ɓay kala mo on tigi muyni siko gorko kala sonnajo mo on tigi muyni so tawi muynale ɗen yoni laabi 5 tawi ko ka woni boobo ɗon o muyni mo haray on ɗon sonnajo woni nene makko wonnene makko jibinɗo mon ka harmugol ko ɗum waɗi on ɗon sonnajo o jombatamo o jombata nene on ɗon e pati makko o jombata nene gotoɓe on ɗon e baba gotoɓe makko o jombata ɓiɓɓe on ɗon e taniraɓe on ɗon yani on sonnajo ɗon kadi moodi makko woni baba kum pay kum ɗon wono noon haray yani wonti no woni ka jibingol ngol noon harmuɓe saabu jibingol ɓen fof harmiray kadi saabu moynugol ɓayla salah sallam maki yahrumu بالرضاء ما يحرم بالولادة أو يحرم من الرضاء ما يحرم بالولادة كوغوت هاري كونو نون داغينو كدا غول الا هو ala mun ko yo on tigi wattan tuyila non o anda no gasa hara be o gasa no jombude o gasabe jombude hande kadi sabu dam muinan don wabillahi tawfiq naam konti lekki bile ni ma goɗɗum ɗo ko ɓeynata KR donc ɗum ɗon ɗum kañum si on tigi ƴetti ko konti toɓɓere ma toɓɓe ɗiɗi o waɗante o ƴetta si o ƴetti ko seeɗa hatta hakkille makko ɗen bona boyi ko fanɗi o e telen 30 minutes haray no wawa seeɗa hakkille ɗen ala ɗon mon o suppito ngulendi si himo jooɗino o waalo so wi'i wowugol konnguɗi makko buyi yo suuɗayno o wuulay ɓe sifi ɓe wi won taalibajo goro o ƴettuno ɗum kaɓe jooɗi ɗon ɓe buyi seeɗa oyni andaneɗam fo o oyni andaneɗam fo yirti oyni tumbeɗam ka nder beñuwar donc ɗum holli haray no dimbino seeɗa est ce que on nani fi ɗum no dagi ñawɗo ko ka on ɗum famɗo ɗum si on nani fi ɗum ko joni mi nani haare mi nanani joni waɗum noon ko ɓe ñawdiray ka ɓe waɗiray ɗum ɗon woodi ɓe ñawdirde ɗum ko ittata ko ɗuuɗi e nder loraji woni e nder bande to mbiɗete ko ɗanititani ɗon ɗon mi nanali fi muɗum kono kala ko tawata bonna e hakkil e njaram kala ko yarete bonna hakkil ɗum ɗon no harmi kala ko harmi kon ñawdortaki on andi ɗon e on alhaali ɗon kadi no wawi joni yette soɓɓe ɓe ƴetta ɗum ɗon ɓe yarna ɗum goɗɗo kam moccoɓe ɓen ɓe yarnamo o wola kuman kuman ɓe ƴetta ɗon dalil wonde awa mene min waɗanimo ɗum ɗo ko kayi ko ñannejo ko waɗ ɗum ɗo ko waɗ ɗum ɗo ɓayi no woodi piiji ɗi ɓe waɗayno ɓe yarna yimɓe ɓen wiigo joni ko nangugol ñanne ma mbile
ɓe yarna on tigi wowla kuman wowla ko joɗanaki inna komin ñamno kaari komin wanno kaari hunde kaari bon ɓe aristira ɗum ɓe holla onde a wawi o ko ñande joni min nangimo hara ko fenade fo sara piiri fof ko moƴƴina ɗum wala kullin ɗum ɗo mi heɓali photo on laaɓana Allah moƴƴino siforɗon ɗo ni mi hendaki photo on fof o laaɓani mi hari mi goɗɗo wonnalan ɗum ɗo kono ɓe ɓeyde tefude ayne fayin lando ko honɗum ɗum waɗata so on tigi yari o fi honɗum ɓe woni waɗiri ɗum mbiɗo andi noon ɗum ɗon konko yarate ɗum ɗon ñawdata fi mbile few sikka ñawda mbile ma jinna joni noon en ɓeyda tefude inchallah jasakumllah hayr